Mwangaza watu amugwetera nari na mbi nari na narana iria na nyomba cia nteto imwe cia nyomba cia nteto Meru iguru ria mantu mwanya mwanya jakonetie thirikari yawe na nyomba iji ya nteto igwitwa Getu FM ni imwe iria arana iria nacio ndareo nyamukuru umwithi inyethura butamonere TV na ugwa kamemene nareo yaje mukendo tika TV ni good look lazima ukienda utuweka mtu TV wewe na good look nje unatina good look yes rera kwa hiyo mukuru umwithi atwa mwithire no ntutukira ona kana TV ne arukiari eto wewe kwa kwethorwa indareo na leo no wari fundi wa mitambo ito ari na Mbaka Muriuki Mbaka Muriuki nya no wambaniririe nabo uniandejere kwija nyumene na ito ariririe mantu amaingi muno na mbere ya press briefing yu kana mbere kwaraniria na nyomba yu cia nteto na aria kwamba kuriungirwa gikundi gia antu kuma ntere iria ciegembe na keja kia mwira akijite kugitatea kumukaribisha kaire Gembe na gavana etikirie na meri 3 atakinye Gembe na uga na leo kinya rimwe na gwita kwao Gembe gwikira uturo kwao gwatine agweta igita riria ng'ombe retite kweja na ntere iria cia matakirie Gembe South uria ng'ombe etire yang'erwo ni antu bauga no bakang'era kawiro u na choka inya mucemanio ne juria na ariku kinywe na muitere juria itero mucemanio ne juria iborisi na rwiro uyo agitangoma jujo matakiri na ariku na ariku na aria gwita mwanka inywa kinyaku na lakini gukuthuka nejere gwitwa ku polisi na rwiro na ngari ciao ikiura kwa maiga ngari ciao ciaura kwa maiga ikimwe gia riria ikitwe senetera kwa ngari ciae nyerirwe iria kwa ngari cia county cia leo na babera baita ngari cia county gwatuika batino kujuba kung'ana bariuga ipolisi baugire ngari cia county ciurirwo lakini kawira ugate ngari cia county na baita inya namba cia ngari iu igwitwa logbook gwatuika oteo ya county nyemwe kuma au gabonge bura bwagitere bura kinya ri barare ya rais bakuthiuruka na untere ciegembe kwiri mungari yawe yarungikirwe ni antu bakwenda batamwenda ira mantu amega baki ne bayarungikirwe ni antu batamwenda ira mantu amega kwa bahati mzuri no ethirwa netere na ndege na president kungari ndere bake uiku na no bachuja na teka ba muchuja ba muthithirie mantu amega na ndikuma auga we na gire akugitatea na ri akugiogu abo gwite Gembe kaire ntu bakumakira uturo bwawe na meri 3 atakinya no antu bo Gembe na bo bejite bamuira antu bara babanganagia mantu jau jonde ni wana siasa bara bakorwano egi siasa bo bari wananchi batina thina na governor ibakwenda governor etabariungira neja kinya na mawega jara governor ja kamatite abaikiria na lakini gavana na bere riu meri iu 3 tekuga maendeleo jatathitha gwa no thirikari ya county no enka kiutagita atia utetano no enka utetano lakini maendeleo thirikari ya county menye thirikari ja ingi na sub county administrator ina ward administrator ina director ina chief officers na alitinguge bangi baba ingi kwa hiyo ugateka maendeleo jatendelea Gembe no ari gavana atetano na inyaja ikua no ataja ikagia na bera na ndiba kumwiro u akagitatea akambiria gwita no na akeba ikairia mawega kinya jangi ari wengwa jaraja managia na thirikari ya county na kuma una ndiba atiganira agiteatea akambiria kugitatea kuriunga no achoka na ariririo ntubwa sniper na ugawe antu augawe kinya na mantu ja sniper gakwenda guciangura uburu atamuraire atabanganitie kuragwa kwawe kirausika na inya mbeca iria ciira inya kurea baria betire omura utinguge athi utino njarewe ile omantu ne ja sniper ja kuragwa ene kwa sniper kinyanini na ugarenda gucieti nya na rietwa ria Murungu na akiuga kama nya Murungu uri iguru na ije
buru nteto ugetumirwo kugitatia getumirwo ku mwakegi kende mutharia gi siasa naguo tino agwitana neo buru kuma una ndi bathirania na antu begembe kwaraniria na andiki ba nteto nayo yari mathaene jo tuku kuma thaijirine nare cio tuku na tugwita itwariririe mantu maingi muno gintu kia mbere na tutariririe uria mbeca cia kaunti cigagwa ikarie thirikari ya kaunti ya Meru yona bilioni 12 kiri bilioni 12 iu 1.5 ithairo iria cietagwa conditional grant. Conditional grant ikuga atia uri munenkaniri mbeca iu anenkanirite na ugite uria igatumirwo utumba gucieveria wikia kungi umbuya bure wirite izo pesa ni hiyo ja World Bank na ndene nkanira mbeca cia gwita ki municipality gukuria municipality irio utiikie cibitari utiikie barabarene tigekethirwo iri barabara municipality icio cietagwa conditional grant. Nya national government nenenkana ya mbeca iu kuria nacio ya mbeca iri kuria nacio CHP ibauga ibanenkairwo iri conditional grant barabara ya Gebebo, lakini thirikari national nenginyirie rimwe betebera tukweni yenu lakini nandi conditional grant ni iri inenkanairwa butibangira munenkaniri na ibangirite chokauga mishare thirikari kaunti ya Meru yonthe irija 5.2 billion. County Assembly kiri mbeca iwe kanenkero 1 billion. Recurrent expenditure na nya recurrent expenditure iwe kuga ngarama erenge thirikari ya kaunti itumaira guciitithia na mbere mbeca ire kunenkanirwo gi county assembly ri ciuma gigina kira kinenkarwo mama kinya cio ciithairwo irio au thirikari county nenenkaira thirikari county assembly mbeca getumio kuona kathuri na ikitie mswada bungeni ere senate county Meru jwa kuga mbeca cia county assembly ichie autonomous bajukagia mbeca ciao direct kuma kiri national treasury lakini mwankera na ndine nkana irua mwacha county kabanenkera recurrent expenditure mbeca iri cieta kiri ngarama egwitithia na mbere thirikari ngari iria nene betana cienda maguta cienda kuthithirwa service gwica iri nyunya kwa obisi kwina maratasi jaraja tumairwo kuthithia printing kwina bingi biria bionde wigagwa thirikari ya county ni kugura wite maendeleo kinya kintu ja uchuru bwanyua ne ana bara banyo moya iwi recurrent expenditure tutaragwa iri maendeleo recurrent expenditure ko watara iuchio the recurrent expenditure ne 2.8 billion bachoke ge pending bills ira babangirite kuria mwakene jojo ki thirikari 260 billion mbeca iria kawira atigaragwa nacio gavana Kawira Mwangaza na executive yo batigarana nacio cha maendeleo ke 1.24 billion bilioni imwe na milioni 240 na kiri bilioni imwe na milioni 240 nio kwina ward development fund every ward ya milioni 15 wekera ward development fund ya milioni 15 kiri ward 45 ukona milioni 675 mbeca iria Kawira agatigara nacio arikania jau 565 million na kiri 565 million yu nyingi icho cieta nacio kiriria cietagwa flagship projects project iria nene cienda mbeca nyingi no tethio bwacio ibukuruka nkurukia au odiri icho cietagwa flagship project ya cibitari gakwe nene cibitari umenyete tumirwo ne antu ba wodi uyu akiri antu bakauma kuraja bagita cibitari ne bwaka gintu na twere nya example na dam bwaka dam nene yatumira 40 million damu iria itigitwaga chunche o igitanwa maita 45 o hodi nenkaroka piska dam ikethero iria antwe amwe kethero iria antu amwe na ndio icho jaiu icho cietagwa flagship projects na icho ikainge cieta achoke naugire MC bakugana ndiba kwenda
kuthithia ire bagwita itemized budget kana program based budget na ugate na thina ne kwanza nuntu batura kuthithia itemized budget no uria bati kinyu no ithairo ire itemized nuntu ibuga kethirwa igintu kethirwa barabara imbesha fulani kethirwa ward development fund ire ugeta buge MCA akeja ke governor amwire atia athithitie ire itagwa proposal amwire gwakwa ndenda barabara wake mbeca ici kiri 15 million yu wake barabara na ici mbere basari niyo bamba okurukia ningana pa ward milioni 3 niyo batwire okurukia oita milioni 3 ugatigaria twero kiri twero ezi nande kiri milioni twero ndende thuru barabara ciakwa tumira milioni 5 gurira pipe antu na matangi na milioni ingi mbuga kethirwa ni jire utugethirwa bubunge gwa kiria ukageta atia uria bukaiga na ndeka gwe nyeu ia itemized no ndote kuona bokweza na uria milioni 15 bokwenda itumirwo nje barabara roje masibitali mbibi bionde biria bokwenda mwanka inya basari akagwana ndika kurigara ya itemized iriku no ntunyari batura kuthithia itemized ati kurigara akonwa neriku bas bomonauga kwanza inyoe na kugwirwa muno nuntu nyari ubeja babera kethero ibarabara watu botete kuthithia barabara bakwira ari change barabara ekere akugana ndibe itemized mwanka muthia baugenye ibarabara iri kethero ibarabara baugenire kuba kwenda ithithwa na ibarenda ithithwa kuma na mwanka na kenda ngugi bothira na ndi botita watu gwita kuthithia barabara MCA na no obwirite thithie nyiria na choka abwira kaire arire kaneni ne una ndithithie nie na ugire bubwa itemized budget na kwenda muno na indamuririe na nde itemized budget ethithwe no ntunya twitu kwaraniria na MCA ne achore betu na itukuigwa ara bakuga bariuga barenda kujukia mbeca cionthe cia development baikeje kaire ward development fund ko governor otekiaga atigaru akiuga kuthithia flagship project nywe na twere example jora bagwaka ward nyingi muno Kirimeru general itumirite mbeca nyingi na ingwitikia kinya ward ire ya rume wakwa mawa general to flagship project na ndenda muria na ndena into bibio ndebio kuo kathithia ya flagship project inyere gwitwa county aggregation and industrial park county aggregation and industrial park ire wakwa na ara ruire igatumira 250 million kuma kiri county 250 million kuma ki national government ko national government ikenenkanira 250 million ire kanenkanira ire conditional grant mbeca iri to abonenkara chieta gwaka county aggregation and industrial park kutumbo chikia kungi no baba ite 250 million 250 flagship project in budget ire ibwirite gwita flagship project nuntu industrial park ire aggregation and industrial park ire itetumirwo iwode ruire rwarera kinare kuthithwa ibuinda bukurima na bukuthithia into bya kwendia nao bukareta kwendia park ine iriku eu na aguri na bubakeja au kune igintu giotethia area nene tigintu giotethia ki wode wire auga baba tena thina bakaitaniria ngugi neu acoka agitate auga na chokere auga atariria mbeca iria berigirite kwamukira kuma kiri thirikari nene icia mweri jwa Januari inde gwe barite mishara mwanka February magitethana iria na executive yo batutariria batwira mishara bwe barite mwanka February nyethora thirikari banenkerete mwanka Januari acoka kwi mantu jaretete thina muno mantu jari mubare ba nasari bare betawa ba ECD ari mubare ba ECD wotekerete education ari childhood development education ari mubare ba ECD ikuretete thina muno county ya Meru nundu kubo batwire gwitana bandiki board na thirikari ya county igutwa kwandikana kwina amwe kurareterwo arimu bangi na nigu kuretwo bangi aciari bareta thina muno bogo mwarimu turang'ang'ana no twimudhurana iria tubeca tunini twinenyera nduri aho bucoka kanya kangu ikoneka ntu abo munenkera burete muntu ungi mugeni apana turienda ugu uramenya irana betu na ndi kwareta thina muno kiuria kiu itwamuririe na tukumuria kiuria kiu auga ngugi kwandika na itherwe ria county public service board na ibo batumiriria twanya tu twangugi na bandikana na gukureta thina boria board ya bera
yandikana nere yitagwa merit kaya tumiririe twanya twa ngugi antu beja bathithia interview uri okurukire nkurukie bangi bonde anenkerwa kanya batategaira kethero mwalimu na itana cukuru eu kana itana cukuru eu na bacoka baigua inya matata jau inya jo jaguikwa kiri obisi ya executive ya governor na executive ya kiwe kinya county assembly ya Meru baigua inya county assembly ya Meru ne ko chunko na manto jau bauga me kanya ambe gite atia ere kanya na jo bone ne atia nya bote ubaraigua mwankira thai kuma kiri county assembly na bonge mbuga bora bagitere bora ibaugere bo recommendation ira banenkerete county public service board ne ate gwatuga ko mwalimu urari tango gicukuru hu nae wanguge hu ni county public service board yuga yo gutwa kwandikana irandikanire on merit irathithirie interview yetana interview bara barejere bathithia interview ro rakurukire nkurukie bange no raja gwa kanya kanguge na namo bara itana cukuru baracindiro interview bange kanya kaugeta bange bwachari bendaga mwalimu yore yaguna na nkebura direct tumda yekwerwa baba achari baba Meru batenda process yako ngakuthia ntu ba interview imi benda mwalimu uyu tuturite no aituthamiria ana tukiria watikana tukumea tena mbeza tukamukova naye wangugi ni ubenda kibuna yekwerwa igwa bendaga ni ubendaga na ibare amugwi uthikirio kaigwe mugujo murito nuntu muciari u na ije ana bawa bareta hau kinya kabeca karia betagua gakuria mwalimu rimwe bakaria thina batura nera andu ria mwalimu batikumba muria bwega na bakikiritie ana nake bamenyaira bwega no menya ECD menya twitara mwana omeaka ena kuringana na sheria ya thirikari o bantu kwibate gwata amatu ari bate gwata amatu jara twagwata ukurukanio wiro riria ugatongithia gutuire ugeta nasari ari baika thirikari yuga kinya miaka ena muikie na ndi mwana omeaka ena uri muciari na no kuona na menyaniritie mwalimu na bere anwa utikwenda areterwa muntu ungi nuntu mwana munini nya muno na inya kureterwa muntu ungi bakiuga bakinyania u bakinyenia mwalimu batwire noe ikajukia mbio igita nuntu mwana munini na ndi aciari gwe bare appoint ninyosi county public service board ire andikana gwa county kinyoya uge interview thithirie na aya ngugi ure okurukire nkurukie bange bonde ukaigwa nyabo bena point yao nyabo ukaigwa kinyabo point yao iri mbio valid ukaigwa bonde they are both right ukaigwa nyachi ari bau be right kuotia kiuba kuitia ninya ora mwandikanie right kwandikana ora andikande ninya mo uwe right kwandikana ora andikanira na ndigi komira ariko au lakini bogo beterete county assembly gavana ugire beterete county assembly ithirio chunkuni bore kuthithia ita report yo na ndi nabo bamenye ora bakagitate ora bakathithia kiri mantu ja kuri na mantu ja nyomoera na jo ja gukaria na aria gukuywa muno nyomo ciandithia na aria muno na aria nyambene na monkene jo county Meru na county iri ingi ciankene na ntere iria cia nyambene gavana ibanenkanirite afisa bakai beta rangers bambiria gutetheria gukaria na aria monkene andi bariterwe na nethiritwo akimenerwa muno akira gwatia ni untu bwaya ritere antu baria bagwatanirite na chief officer we Mutia James batariririe bauga banenkanirite afisa baria batetherio kariene na ngugi yo karia yo kuringana katiba ne thirikari nene neri uma iyo ngugi ya professor Kithure Kindiki angwa lakini rira bari no tauku bwa askari na aria monkene ibanenkanirite afisa bakaiba uganya batakinye 10 beto tethaniria no na bagwita no ini enforcement officers ikanjo bara bakugwata abantu a license watamati wethero tirite parking ibo enforcement officers kana wethero i kirabu kugitabura gitena license bara ibo ne enforcement officers lakini bagwita no beto rangers batetheria no ntu kwari no tauku andi ndira thirikari nene jire yathithiria training national police reservist nkurukiega na baikwa no bauga county security team ne berere na ndi bena afisa bao bakongana inya bakarita bau bao barari barabatethagia abo na babera bakeja kwenda utethio kairi bakabaromba abona ndi baita afisa bao batetheretie na nyamba takinye 10 na thirikari ikureta bayo nkurukiega na ubo bari tabacho kangu gene ire bandikiri kurita nonto thirikari ya county
itigita atia itiumba gwita ngugi itiumba kwandika muntu kiuga atore andiko eta gutwika afisa gokaria na bachoka bauginya na batenda kung'ang'ana muno ntu bakaja kung'ang'ana kwanza county security team iberete bomba kuthitangwa na era itagwa usurpation of powers batena power chia ku offer security bate hii katiba bate hii ni sheria iwi pawe nenkeri national government bakaja kung'ang'ana untubu no butumirwe kinyakeri impeachment gwatwika ibathithirie usurpation of power nenkeri national bajukia duty nenkeri national government na security na bamilita na gavana ugano na kuona bubo akatanya na mbere kurumira bu no bumukie amita kalibari impeachment ile senate no bumukie kalibari kairi na gukinyau ni olirwe thora na kuona jeka kwina kalibari ngirite au wate na control eu no ntu MCA bathithagia lakini gwitikia murungu ore watumire achinda kalibari 1 kalibari season 2 inya gukeja kalibari season 3 murungu o wete kai ale moyo no uria kwanza ugere murungu no uria yesterday today tomorrow and the day to come kwa murungu uria no uriko no we kingi kiria mbuga bagitere boria kiria kingi ariririe igotwika MC bakwenda kurita inya uchuru boria bwikiri bokuria bau banasari ibogite muno bakaburita naugire na kuigua untubu buti na kuigua bo muinyiria ntu bare na banasari na kauga nyekeja kwithirwa MCA bau aba kuigua uchuru bo mwaka muno ibatige gutegera ora bo mwaka ibategere ana bara bakunyora bo batethia na ntu bo angirwa muno imunene wa Muga FM mukirio kusimba itwari no itwari nyana mwana nti wa Muga FM itwari kinyana na Kengwete wa Muga FM itwari kinya wabaite itwari na Peter etagwa Apostle Peter ndumuita itwari noe jo station ile tware acho nare arungamirite baite TV na baite FM anaugire wate kwenda kwarinya ari mwandiki nteto mukirio kusimba ugire arenda kwari ari antikiki no tunathithagia mubango jo twana na ara kwa Muga FM ugo ntu buibu muruma muno akiga bwana iba kwenda gwitoro curu no ntu buitumi bya gisiasa na ugana kuona siasa yu maikiringa kwa ile ndu kwekethera no igitire mwana boyo no igitire mwana boyo na nya gavana wangiro u akiuga akinywa ntu buibu na kuona atia nya kethero gakurwa noe mantu jo jote diana jate bwirite kuritwa ntu keja gutega no ithiro ri MCA go mwana ku inya te uthoma public schools no tuteka curu bukunda na gwa private schools ni public ukeja gwita ana bara beta kire cukuru ira cia public ibara ba umete njaiti uchumba bururu aciari bawo inkia mukeo Dugo ana batida robenke aciari bo beda robenke mwana no akore agatonga aci muciari o inke mukeo buru omba kwithira mbuga nya gintu kirerigite kuruma arereu eje cukuru no akunda gacuru kamugita atia kamugwatire kiu na tije nyethero macukuru kona kengi gya kuria ntukuyu ntu nabo bethero baumete njaite kugitate te guchumba na report ire thithitwe ne onanetie iuchita wa school feeding program no ntu curu school feeding program wena munya baruma gwa bya kuria ichi onanetie rire ikuthithwa macukuru kinya kwa ana baeja cukuru akene ntu bo curu ntu kwina mparembe kwa ana bateja cukuru ntu bo ampara we kunda na bo curu cukuru mwana uwe atita cukuru kurungi utendeja cukuru lakini muciari ono ntuna kumea mwana oe etaga akundu cukuru nyethura ndi na thinembe at least guthantu akakundu cukuru keje kamugwatirite kiu kamuikie cukuru te athoma mono ni akunda guo cukuru igyo gitumi mwana muciari uwe agaikia mwana oe cukuru lakini agikundu cukuru to akuthomithua nomba kurigania na kwithirwa ari mwana umume muno omba kurigania kwithirwa ari mwana umume muno na akathoma na kithomo kire gikejo mutethia na nene na kithomo gatwarie umenyoke ja kunya kwa karate kithomo wina kyo mwiri gitere mo gutethia kinya kuthugania kinyo tengo gine inyoro kathugania kinyoro gakaranagia na ntu ja muntu mbutho wabanga kurima urime ja muntu wabanga kurima urime ja muntu muthomu wabanga kurithia mburi kana ng'ombe ukarithia
na njira ina cukuru no kuona njira thomd turithia atia kimiru hapana wabanga kire ukabanga kuthithia maisha ene jaku ukathithia ja mtu muthomu kithomo gutirio kirega kwithirwa kina kiguni inyethero ba mabona ja kithomo yo gutethia wona ngugi kithomo yo gutethia utonga kithomo kibwirite gutethia wa better person na nyoka thomo kaaga ngugi you still a better person mea imbuto akwira atiari yaro ukire atire ukia mwana okwo mwerete chukuru athome kithomo kimutethie tikimutongia kithomo kibwirite gutethia nuntu nyantu bara batithomete bamwe batonga ndu kithomo gitonganagia andu bara batithomete batatonga lakini nwe mwitongo muthomu na mwitongo ti muthomu mwitongo muthomu ukona mwanya jwawe kithomo ora kimutethetie nyotongene bubwawe inya gukaria utonga bubwawe nuntu kana ndinya banki ti atigire kwira na kinya kirore unenkaigwa kiratasi ukerwa saina ututherwa ukuragia niju saina mbere unenkaigwa kiratasi ukerwa saina hare ndira bajojo betharo bena to account to kawa ikwetharo kwina kwa gwikira kirore wethero tenai utekumba kuthoma nundu ba kumenya kwa antu baomba kwithira batithomi lakini na ndi ndigurwe na ndi utu muntu wiriga hira ukinya kirore tu ukinya etigotije kwandika muntu omba kunenkaigwa karatasi akwira andika rietwa ryaku kwethira na ndu mutonga wikirite ngucia goro na mbino takinya cukuru muntu kanenkerwa karatasi ukerwa andika rietwa ryaku oi imagine ndonire igakwijira kona ndi na iketo mwene uti muntu inya itonga bira bitathoma ibyo bikinya iria ana bao kithomo no kethoro ri mwana we no te kwenda kuthoma u atathomere bukurigano nyona ije kithomo ikiabata utegera itonga bira bionde bite bithomo ko untu bwa nini butetha iria muno nya kuongera ira cietagwa ata enrollment school enrollment ana bara bagwita cukuru na untu bwa ngiriro muno na MCA ba uriro muno bubwa kugita atia bubwa gwito churu wachoka gavana na tumiririe barikitie gukinyirwa mbeca cia basari turigwa mbeca thirikari nene gwetuma mbeca kibakunyaira ugu tuchugu kibathandura era umpempe no kugwa watu berigite utumirwa cia January na nandi March turi bauga nandi bakinyiri mbeca cia basari na baga basari cia million 136 na bagaire kiume kithuru na ndikira beterete imbeca ciai imbeca cia kamite bara ba basari kenda na bo kamite bara ba basari bona mbeca cia bagikia basari akamite bara na bo allowance ile sheria kuga banenkerwe bomba kunenkerwa riu na uga barenda kuinenkanira bona ari twabetete kuinga skuru kiumia twetete ari twabakainga skuru na bari kwa barenda ari tabainga skuru no ntumbasari ile inge bakunenkanira cheki kwe bamo bauga anjukiria mwana ongania bakajukia no te no bakaikia cheki ni okire barabatizi ukarikia kwandika cheki mieri etarairwe tantatu ile kuthira mieri etantatu ego expire una ndebo akara mieri etantatu butaikia cheki ile cukuru na kwe muntu withite rimwe ni untu bwa thuku bwa nkoro kana ni untu bwa kuurirua watuika kubo bajukiriria ritwa riria na bachiari batiku beka monka mieri etantatu ethira cheki ile rimwe chiethire ochoka kaire kirembio chia expire chia ochoke bwa rimwe county kairi na ndebo gano ntubate kwenda buka ire barenda cukuru ingwe bete muchemanyo jwa arito bongo baraba konenkerwa na aciari bao banenkaire omuntu chekiewe ka kenda gutwika to kugitate utogo itago baithira chekiire na chokere oria kiuria kiuka kwa yana basari ri ugo oria ndabera atiri tiga murume nawe ndaboria ari ndabera mbeca igeja kuthura cia basari gukinya gwatuika cia na hiyo kenya gwita mashinani gwitirimana na ikwingwa gira muthaura mukuru mwetha arenda wariria no uriria ri kwi mbeca bugano ntubutagete mbeca ino kuri komiti athia kuga ni tendi ni lazima mbeca ira bari agwa na wabore muria utinenkanirwa ababa Kambo chokia nyuma kidogo mwira nyanto baba kudia na kuwa watu wa mwira tiri patine nkero nyekethero nto aba bongo ba kuku bagaga pataku batiba batebare nto gaimba chini bochwa chagura nto aba pakara gande komiti nema ya murire no nto itwari nya tukuthomerwo i madam Karia munene okithomo
kwa thirikari kaunti ya Meru twari tukuthomerwa ibao betherwo baria member ba kamiti iria machifu ma sub county administrator ma ward administrator ni antu bari ngugine ciao aenda muria kethirwa mbasari iji kwija ri na mbeca iu cia bari ikejochererwa iu ciao cia kamiti iu ikejochererwa nontu mwana uria kaingi baromba mbasari ni antu umite njaite guchiumba buru beno ke bubu nene bakuriire bakona mbeca iu tobu ikagie mbeca iu inya gutena allowance cia kamiti nontu nkuona ni antu baguchiumba riria ikoneka ciao bakaikirua bakanenkerwa werwo ate baba kwere amyo gwitite niyo kabara aturirie nandi kinya uingwa ri ngugi ibo gwita boita butirei boita butirei nandi na nyabu guchiumba atorio butuchiumba tomwe ituchi boita butirei nandi kinywe aturinga 10-0 lakini utiu gato atataira bara batuchiumba 10-0 ri au ya rero ndo miaka mudana ko nyuma ara aumite ingo menyengo agitujunio kumenya ata umenye lakini agato atataira bo nyomwera yeto yari gutetera bara batuchiumba nyethoro itu acunirio akiboko 10-0 gutena thina mbuga governor na chokere ariria mantu ja nkuchanio gatigati kawe na munini wawe ndemeretwo ija kwa ariria au ikorirwe kinya kiuria kiai kia ndawa iria ciumire ndawa iria ciumire kiri Senator County Meru mwaka thuri murungi cieja kirimbio cieja kiri thirikari county kwi ndawa nenkanirite na uiciejire na waziri uria ciamukire ereithanirie point iu antu batheka muno tigo mwikire tu tigo mwikire aya bas nande ineuga akario ineuga ndawa ciaretero 2.4 million ndawa yuma ciringi kou nouga antu batare mathabu inde gwibochokia nkatho nontu baretero ndawa iu lakini kira bariromba seneta nkuruki nontu seneti bo bauga bagita mbeca iri kanenkanirwo go county ibongerere mbeca na au county itige kutuika itena mbeca cia kong'ana mwankani gwitia gutethwa mantu ne jamwe ja kugura ndawa wana ndiu no ena kanyomba kureta utethio bubu nene nyethoro utethio bwa ndawa ni utethio na iba kubwa mukira na njira njega utethio bora bunene iba kongerwa mbeca bakomba ushughulikira mantu jara jonde bakwenda ushughulikira gwa county ibu ethiro abaete buri utethio bubu nene nyankurukia bwa ndawa nyethoro teka batena njune na bubu ndawa akuga ndawa mone ciringi mukirindikio utakugige kotheka ne nontu nanduka ya kwithiro kenda kunywa cetizen kawithiro kenda kunywa ni antistama mobati konywe mwe oya gotro wengugine marugire mwankiro goro obati konywa ukimama mpende imwe tuko ingana te kurukia ntuko ithatu uyu ciringi ithatu nkurukia ntuko ithatu uyu na ciringi ithatu ndosi sawa nande ni barabomba kuthira bakinywa nyingi na antu barabethe na ciaraji cia mahalaji ino ntinsama ne halaji nande no kugwa na njira enkwiga kuga atia mbua boke mwaje umba kwijoga tetheka ndawa ihu mweshimwa mwana antu bainyunya ira nchoma senator kwethirwa akonokeretie ciringi ithatu